Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 5. Kinamaag ti saan apanangikan kano iti panursuro ni amamkan ka. Ipakitam amasirib ka, no ipangag mo ti panangisuro na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampo diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Adda ka din napudot adano. Agkape akpay, sakbayang agpasada. Ala, tagtimpla ako ni iti kapin. Adda pandisal di taginatang ko iti kalman. Imbag ket adda karga ti tiyan mo nga agpasada. Ni Tino, ayan na. Naladaw manen asimmang pet iti rabii. Nakaturog pa'y. Awan lat amok apagbanagan ti kasdyang ubing. Kunak asursuruon na ti agmaneho. Masadot mat. Ay, jakman maawatan iti dayjay nga ubing. Di na kayat ti agadal, di na mat kayat ti agsursuro nga agmaneho. Intukat no sumangpay. Nabartek. Napatpatag ti barkada na. Ngam ti panursuro kan kuana. Imbag man ta nasabat ka dito, oy. Doris. Apay ka di auntie? Ada ibagayo? Niading mo atino. Ay na, dandanisan ang makapag na, tanabartag. Agkaratumba ijay dalan. Naduldul putan ti tsura na. Kasta ka di auntie? Inak ko maggumatang itidaya ti anak ko. Samaysa. Saan ko akabailan at tulungan ni Tino? No si siya. Awan lati mabalin mo dita pagpatulungan amang salabay kan kuana? Ko auntie. Ay, kasano nga di anak ko? Apay no ni nanang ting kayo pangibagaan. Sapay adak ko mapapanak. Alaman langad. Sige. Ika gumatangan iti daya perti anak mo. Tay nakitaan ni nanang mo. Agyaman hak, auntie. Oh, apayan ka bagis. Adda ka mat. Anya ti masapul mo. Ay na, ti anak mo anitino. Naduldul po ka ni Jay Dalan. Ay pasaray matumba. Ay, kunaklakit no anya itayan. Nabartag nga road. Saan ko mat akabaulan at tulungan? Ang mga lumapandagan nakpaikit day. Kunaklakit no anya itayan. Uray siya ka. Diyak kabailan. Ita man kitaan tapaturugan talaangan ijedalan nga miti matulid. Sige, inta. Ay, ang mga numatulid nga agpay so ijederaas. Ay na, unay kat ti anak ko na ya. Kanayon nga ibaga nila kay nga agsursuro laangan nga agmaneho. Tapno iso ti mangimaneho iti taksi. Ngam paliwawang mat. Mala, inta nga roden iti ayan ti anak mo. Sino kayo ababagat, ha? Nagalas kayo. Kung naklagi tinubabalasang. Saan gaya? Tababagat. Ay, una yan, Tina. No babalasang kamay. Pulos, adida ka kayat itikas na nga itsuram. Ay, garod ah. Nakaduldulpot ka. Ay, kaduray siyak mata. Saan kayo matagayat? Nababalasang kayo. Naang. Kasanaw, no matulid ka dita deraas. Pidutan da ka kaday nga awan anges na. Adayo pa'y ni patay kanyak, nanang. Ado pa'y ngamin ti arak. Ije pagaramidan ti arak. Ay, sos, awam mon, Tinaw. Denggam kumamat ti ibagbaga ni tatang mo. Agsursuro kakit di nga agmaneho tapno damat amom. Agsursuro akto. Namadanon ti jimpo. Kano ngay day ta jimpo? Intun lumagtaw ti bingkaon. Dan ayan nakitam alimag to abingkaw, nanang. Gumatangak man iti kape kan asukan? Mabiit na ang mga laan. Dito'y kaditi ng gatangan mi Tino iti ara?
Ay na, kakadwa na siguro dagi jay gimatang. Saan ngamin adito iti naginumanda? Napandansamad ije balay datasyo. Amangan no ada pinartida ija nga impulutan. Inumat nga miting into na rin da. Kano sa nga case aberti ginatang da? Sa balilaang je round post. Manuda nga iminom iti may sa case aber ngay. Amok pa yan. Saan kumit adinamag? Ay, Mayla. Tayo nga'y gayam gat-gatang akapi kan asukar. Ah, aywan gayam. Nalipatak matan. Itata na usawan ka. Agsarita tayo tinalapan. Kaya ka dilay jay tatang. Saan ka anak kaadal? Takunam anariga ti agadal. Kunak nga agsursuro kang agmaneho. Ngam sa bali mo tininto na ram. Ubingak pa tatang. Agsursuruak to. Kaanong tupay? Kastam ka dilatan. Aglaklakay ka iti unag ti kalsun mo. Nga awan ti ammo. Ay na tatang. Agtutor kayo kadilaeng. Madanon to dayta. Saan mo arumbang nga itantan ti mabalin mong aramiden ita? Madanon to kunaktumat. Ay na anak ko, madiday ta pa nagrasrason mo. Kasanon, no sa anak ama ka maneho. Asino nga iti mangipasada iti taksi? Da nagyulakid din ay tatang. Mabayag pa'y day ta mapasamak. No day talagbartag ti ammo. Saan kunto nga ipiyarkan ka ti taksi? Amangan, no isupay kit ti pakaisag makam. At da ka manen dito'y tiyangge, Tino? Saan ka di nga imbaga ni tatang nga ingkag sursuro nga agmaneho? Tapno makaala ka iti lisensyam. Makarangrang kayo. Amin kayo lakit din. Day tatisang kaibagayo. Imbes asika ti mangipasada iti taksi. Saan mat? Tani tatang. Idinto ta standby ka. Ay, panakaarkos na kan ti tiyangge. Ay, agur uray ti mangilibre kan ka iti inom. Manang, mangilibre ka man nga rod. Tanagranata dito yung tiyangge. Ay na, igatang ko iti agas wenno daya per ti anak ko ti ited ko kumakan ka. Pakilaklak na ko na. Tapno pumintas ka pa'y. Imbag kan ka tanagdakkelan ka akarne. Ay, ika manggad. Tapno adda igatang mo iti kayat mo ang gatangan. Ay, awan mo, Tino. Addan tula adu akwartak. Di ka ikikan. Kaano ka pa'y ang maaddaan iti kwarta? Kat nagsadot ka man. Ay na, imbag tayo may kayo dito yung tiyanggi, nana. Umayak ko maiji balayong. Apay ka de, basang. Nakita dagiti pulis ti taksi ni Tatarod iji kalsada. Inasit ganda, kat awan puot na. Impanda iji ospital. Apay, ano ti asawak? Nana, high blood ka din ni tata? Ay, uwan balasang kaw. High blood ni tatam. Adda atap daan na stroke. Ala, ingkay surutan iji ospital. Imbaglakit di ata insardeng na ti taksi. Hala nga rod basang kaw. Kat agiama na kiti umay mo pa nang ibaga. Nanang, papanan nyo. Apay ngagdardaras kayo. Imbag ta nagkita ta. Ni kanutatang nyo. Impanti pulis iji ospital. Naawanan kano iti puot. Kasta ka din, nanang. Kat ayan ti taksi. Inkadamagan ka ni Mayla no ayan na. Isuti nang ibaga kanya kiti kada ni tatang mo iji ospital. Kayo nga rudan, nanang. Amuak no ayan ti taksi. Tamapan alaan nila kay. Sumurutak to iji ospital. Maala nga rod anak. Nila kay munti mapanbangala iti taksi. Taamo na mati agmaneho. Kapilitan nga isunat ti mapan. Ay, no kumataam mo ni Tino ti agmaneho. Di isukuman ti mapan. Saan nga ipiyar ni tatang mo ka ni Tino ti taksi? Amangan kanuno na bartek nga agmaneho.
Tatang, anya nga iti ko na ti doktor, nanang. Adda ija ICU. At hapan ti doktor nga adda pimutok nga urat iti ulo na. Sigurado ka no, abaldadon ton. Amangan no naliwayan na ti iminom iti maintenance na. Nalabit Naladaw nga minasimbang put idirabi sa nasapa man na nagpasada. Isumot lagayam nagpuyat man ngaminan. Imbaga nga ti doktor na saan nagpuy-puyat. Gamdi namat ikan ka no tibilin ti doktor na. Gapo siguro taadot ti pasaheros. Masayangan. Kasjay matan tinapagtang na. Saanan ang makamaneho? Iso nga ron, anak. Saanan ang makapasada? Kumusta ni tatang mo? Nakapuutan, Mayla. Ang baldado. Saan ang makakuti ti kagudwat bagina? Imbag na isardeng na pa'y ti taksi sakbay ang naawanan iti puot. Wen nga ron Iti narigna na siguro amadi. Insardeng nan. Ay, naimbag lakit din. Nadisgrasya kat kumano din na insardeng. Kat, inyawid yo ka din ti taksi na. Wen, napaninala nila kay. Insangpot na ijebalay. Sigurado an nila kay munti mangipasada iti taksi ni tatang mo. Anya pa'y ngay. Saan mat ngamin nga amo ni Tino ti agmaneho? Kan may sa, maamak ni tatang yo amang ipyar kinitino. Amangan no madisgrasya, no nabartek ng agmaneho. Adakan dito'y balay. Ano sam ti ag-wheelchair? Jay, asawa ni Doris, ti mangi pasada iti taksi. Kapilitan na. Tay sukat nga ron ti makambo nga agmaneho. Ayan, kadi ti taksi. Inyawid pa ti asawa ni Doris. Imbaglakit din tayin sardang mo tilugan sakbay anawanan ka iti puot. Ulawak. Hindi. Iso. Insar dengkaw. Ay, hagyaman tayo ta saan ka na disgrasya. No saan mo nga insardeng, dakdakas pa'y kumati na pasamag. Manang, apay ngayon yawid yu dito'y balayo ti taksi. Saan ka di asyak kumati akin kukwa? Tasyak ti lalaki. Anya nga iti aramidam iti taksi. Kat saan mo mat nga ammo ti agmaneho? Ukupam kadilatan? Kukwam ka din ti taksi, manang. Kukwalatan ni tatang. Nilaang lakay ti mangimaneho. Ngam pagbingayan da ti mapasadaan na. Pagtulagan da no boundary ti mapasamak. Ngam, siyak kumatirumbang. Saan ka di, manang? No dimngag ka kuma iti ibagbagan ni tatang nga agsursuro ka nga agmaneho. Di, si ka kuma ti mangigam ita ading ko. Agsursuro ak nga rod. Tapno siyak ti mangyawid iti taksi. No, ipyar pa'y kan ka ni tatang. Maamak nga amangan kanuno agmaneho ka anabartek. Amangan no madisgrasya ka pa'y. Agraman ti may sa ataksi. Kasi ta, ay, anya ngay day ta nga itsuram. Nabartek ka manan. Tatang, adto'y ti ginatang ko nga agas yung. Adto'y matipan naka-boundary ti taksi nga imaneho nila kay. Wadan yo ti taksi. Isulaan. Ti pagtaudan. Ti kwarta. Wen tatang, mekaniko mat nila kay.
Kanayon na akitaan no kondisyon matlaang tilugan. Imbag pay nilakay mo. Adaan muna. Ay, sa kakas kani tinaw. Agawaan nyo kit diti ang papig sa tatang. Barang makapag na kayo matlaang. Saan kat anak wheelchair kayo laang? Ay, saan kung namin nga ingkan kanaw ti baga ti doktor. Ay, saan kuma kakastoy te nagbanaga ka. Anyangay nga ro tatang. Tinapatag, agimbag kayo kuma. Iso atulungan nyo, tibagiyo, tatang. Tatang, nanggag ko tinagsaritaan nyo kanimanang. Jay kade saan kung nga kan kanaw ti doktor ko. Wan, tatang. No kumamat in kanok dagiti bilin nyo. Saan ak kumamat anagbalin ang mamartag. Kat siyak kuma. Timang ipaspasada iti taksi ita. Miris te kamalay no naladawan te amin. Tatang, ita, sigurado asan na kaya't damanang nga ipasublat kanyak ti taksi. Oray, siya ka jam kayat amangan no maisag maka mangan no madisgrasya ka awan taon te pagtaudan ti kwarta. Tatang, agbabawi ak. Kung naknusan ang mapasamak kada kayo ti kastoy. Nagadalaklak umamat nga agmaneho. Saan? Bay, naladaw ti amin. Ngam, iso na laang. Tamaki maneho akto. Dagpasada iti taksi na. Saan ko nakabukbukudan ti pasadak? Itaman pa'y anak. Nagtaar ti panangkitaken ka ita. Nakaamirisak nanang. Inakman mo't agsursurong agmaneho. Ay na, imbag man anak. Hindi pa'y kumaa, nagsursuro ka. Nga rod nanang. Madigayam ti saan amang ikan kano. Iti baga ti masirib. Pudno day ta anak. Nagbalin ka amaang. Ta saan ka nang tungpal? Amin na ka nagbalinak amaag idi. Tanakikuykuyagak iti padak amaag. Makuna masirib ti may sa tao. No pilyen na ti pakikuyugan na. Ken surutan natin na saya at adalan. Manipod ita. Liklika kung timinamaag akababalin. Tapno makuna ang masiribak. Buray sa anak-anak ahadal. Uray may sa titino nga anak ko no agbalin ang masirib. May pagpanakkel ko nga anak. Nasaya at ibiyag mo no surutam tinalintag adalan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo.
Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.